السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. فقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وجعلتنا عليهم شهودا، ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والدا ومولودا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض علينا أشياء وحرم علينا أشياء وحد لنا حدودا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على محمد الذي تممت خلقه وخلقه وقويت إلى الخير طرقه وفتحت به آذانا صماء وأعينا عمياء وقلوبا مغلقة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عباد الله، أيها الإخوة المؤمنون، وكلماتي في حضراتكم اليوم في هذه الجمعة المباركة أمام هذه الوجوه المنور بالإيمان إن شاء الله سوف تدور حول فضائل القرآن. كما تعرفون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد يكفينا عن فضائل القرآن كونه كتاب متعبد بتلاوته، والقرآن كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله بواسطة جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته، ولم يتخلف فيه غيب واحد
من الأمور الغيبية التي ذكرها القرآن إلا قد بينها. وكذلك وقال بعض العلماء ومنهم محمد بن صالح البيهاني قال يا أمة محمد يا أمة رسول الله لو أنكم حافظتم على تراثكم الغالي وعملتم بقوانينكم السماء لضاعت لكم المسالك واعلموا أنكم ما فضلتم على سائر الأمم وما فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدثور وآيات الأصور وهو كتاب الله القرآن فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم في الدنيا قائدا إلى السعادة والحرية وفي الآخرة إلى مغفرة من الله ورضوان. musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe hiɗen yetta allahu subhanahu wa ta'ala on taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam o arsiki en wonugol en julɓe o arsiki en jeeyede e mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mofte suɓaɗe ɓurna e dow moftanmaji hedditiɗɗin fuu o arsiki en fewnirgol en alqur'an o arsiki en ne'irgol en jikku alqur'ana mo tawata hara ko laawol jalbugol ngol jemma mum e ñalorma muɗum fotata selata e ngol laawol ɗon si wona faalaɗo oñaade. Allah dalika deftere makko teddunde ko ayyo muhammadu humputu jiyaɓe am ɓen wonde min ko mi yaafotoɗo yurmeteɗo kono noon kadi lette an ɗen ko lette musuɗe hiɗen seedo wonde reweteɗo ala si wona oɗo kanko Allah kanko tun o mara kafidiɗo o maramo o sendo data ka dewal makko o maramo o fewjo data ka muyandu makko e hoore ɗum fuu o toñata o yaafoto kadi hiɗen jarnamo e hoore ko ɓurni en e dow moftanmaji hedditiɗi ɗin fuu o ɓurni diina men kan e dow dendagal diinaji hedditiɗi ɗin fuu o waɗi en mofte suɓaɗe ɓurnaɗe seedi toytoɗe e hoore moftanmaji feƴƴuɗi ɗin wonde annabaɓe maɓɓe ɓe yottinno laɓɓini poyi ɓanginani ɓe haysi ɓe falano ka gomɗinde hiɗen du'ano nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam seeditanoɓe kamɓe kadi ɓe yottini nelal ngal ɓe laaɓani mofte ɗe reedu ɓe hunni aadiji ɗin ɓe accali hay hunde ko rewirte Allah ko nafata julɗo adna ɗo e filakara makko si wona ɓe holli en ɓe laɓɓini poy ala hay hunde lorra ko lorrata neɗɗo woni julɗo woni na julɗo ka hoore leydi ɗo e yawmal qiyama si wona nelaɗo rentini en e muɗum ɓe pottintinni en e ɗum e hoore laaɓalngol ɗe reedu hara kadi kono newori hiɗen du'ano ɓeɗo toranoɓe Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on immintinnoyɓe ka maqama mahmudan mo Allahu on fodi ɓe ñande dargal allahumma amin. haray si feƴƴi ɗum musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe yewtere ko marɗen yewtugol ɗo hande ko fii ɓure ko alqur'ana jogiti kon alqur'ana on ko deftere teddude joginde ɓure mawnuɗe yoni en tun ko andiren alqur'ana no mari ɓure mawnuɗe tawde ko nde daalol Allah sahabajo go arno landi nelaɗo on ko honnun e konguɗi ɓuri moƴƴude nelaɗo on sallah sallam makanimo khairul kalami kalamullah e hadis goɓe maki khairul kalami qawlu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar hay hunde lorratama e ɗiɗo ɗi fuɗɗorɗa ko ɗiɗo wuri moƴƴude e konguɗi ɗin joni noon ɗiɗo foppuno ko alqur'an ko ɗum nelaɗo hawtitani on sahabajo ɗo nokku gotuɓe maki khairul kalami kalamullah ɗum ɗo tu yoni en ko andiren alqur'ana on no mari ɓure mawnude hooti kadi alqur'ana on ko nde ɗo tun woni deftere tawde e jangugol nde ko dewal defte hedditiɗɗen fof ko deftere nde mawni wo ko nde teddi wo haysi ko hadis a jangata tawa nde hiɗa jangude hiɗa windanede baraji lutta kan si a gollitiri ko wi'i kon siko ko yamira heɓa baraji si sa rentike ko haɗi kon heɓa baraji kono ko marɗa fontugol janga tawa nde hiɗa jangude hiɗa windanede baraji o ko alqur'an ɗum ko ɓural mawgal ni musidɓe julɓe tedduɓe yoni en kadi andugol alqur'ana no mari ɓure mawnuɗe tawgol ko malaikajo suɓaɗo ɓurna e dow malaika ɓen fuu woni ko jippini nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam
ɗum woni jibril aminul wahyi alayhi salam. nde jippina kadi e hoore neɗɗanke ɓuraɗo teddinede mo Allah suɓi ɓurni e hoore mofte ɗen fof, ɓurni e hoore ɓiɓɓe adama ɓen fof, ɗum ko nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo ko ɓure jeyade e ɓure mawnuɗe. ko ɗum waɗi si karamakojo meɗen goto cheikh aboubacre diabouril jazairi o wi'i wonde alqur'ana on piiji ko nde yewti satinoɗi aroygol ado hewtude wa fewdo yewtete hari waɗali hay hunde ala ko alqur'ana yewti nde wi hunde kaari no mari waɗoygol ronki wadde hara kadi kono nde wi'iri noon e hoore ko zamanuji ɗi lutodiri kon fou nde ñaway e kala zamanu e kala nokkure ala e mayre ka oñi defte ɗen fou a yiyay toon faljere sowona e alqur'ana on ko ɗon pette nden ɗon fuɗɗori dhalika alkitabu la rayba fihi nde ɗo deftere sikke wo ala e mayre defte hedditiɗe ɗen fou a taway karamakojo on no watti ton so yi toon faljere haray ko neɗɗanke windi so yi toon gonga haray ko immorde ka Allah. ɗum ɗo ko ɓure mawnuɗe ɗe Allah subhanahu wa ta'ala o neminiri en tawede ko enen mofte nelaɗo hawrata e o alqur'ana ɗo. yo Allah on arsuko en gollitirgol nde. neɗɗo gando goto imamu bun salihu albayhani o wi e deftere makko o wi ko onon yo mofte muhammad ko onon yo dental nelaɗo wawe andude hara tawno on jogitino ndondi moɗon ndi Allah accani on ndin no hani jogorede noon teddin ɗon sariyaji mon ɗin no ɗi hani teddinirede noon piiji ɗin foppu newanto noon piiji ɗin foppu newanto noon o wi'i wawe andude Allah ɓurnirali on e dow moftammaji hedditi ɗin ni tun o ɓurnali mofte mon ɗen e dow ɗiya moftammaji hedditiɗo o ɓurni dina mon kan e hoore dinaji hedditi ɗin e hoore mere hay fuy o waɗirali ɗum si wona o mu'jiza luttayɗo ɗo ɗum woni nde alqur'anare nde wonɗe yiide hakkundeji meɗen. o inni so on ƴetti nde alqur'anare on wattiri nde yeeso tawa ko kayre woni ɗowde on nde ɗoway on ka adna ɗo nde naɓa on faade e malede nde naɓa on e kisal nde naɓa on e ɓuttu e teddungal e newende. yewmal qiyama kadi nde ɗoway on nde fuɗɗoto wallude on ka gaburu moɗon nde jalbinana on gaburu moɗon on nde tefanoya on ka ñawore nde lumbinoya on sirati yaa ha ka dambugal aljanna taw ko ya jangu ƴawa sa no jangirɗa wo ko non ƴawirɗa sika hunjiɗo alqur'ana ko ka aljanna ɓurɗo towude wonoyta. yo Allah okku en. o wi kono si on ƴettinde alqur'anare on bugorinde ɓaawo on sikki on yiya e ndaygu yeeso mon harana alqur'ana feƴƴi nde iwra e ɓaawo nde sogga on ka adna ɗo nde naɓa on e gayɗe e yawede e hutede e suusede e waɗede piiji ɗin fof yewmal qiyama kadi nde sogga on ha nde unoya on e gayɗe yiite yo Allah dande fi hon nun noon deftere nden ko deftere tawde kala wowlirɗo nden ɗon haray o nun ɗi cheikh jo maki man qala bihi saduqa wa man hakama bihi adala wala yaziqu anhu illa man zaga Allahu qulubahum. o wi deftere nden kala wowlirɗo alqur'ana haray o gongi kala ñawirɗo alqur'ana haray o nun ɗi kala wopuɗo alqur'ana haray ko kanko oñini hoore makko ɓernde makko nden yo Allah dande jonno musidɓe julɓe tedduɓe yiltito ɗen yeƴƴito ɗen daren si tawi ɗen e batteji ko alqur'ana acciri en ka si tawi woodi e oñareji ko waɗɗen si tawi oñareji waɗi e muɗum ɗum watten ko boni kon si tawi le ko peewal e nunɗal ko alqur'ana yamiri en ko wonɗen e wadde ɗum haray ɓeyden dumade e muɗum wawen andude bone yanata e hoore yimɓe si wona immorde e faggitalle maɓɓe inna allaha la yadlimu nnasa shay'an walakinna nnasa kanu anfusahum yadlimun. Allah toñata yimɓe ɓen hay fus yimɓe ɓen ko kamɓe woni toñude hoore maɓɓe en toriki Allah yo Allah dando en toñude e toñede. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah ilahul awwalin wal akhirin qayyumus samawati wal ardin maliku yawmiddin. ibadallah kama qulna anifan anna min fadailil quran annahu kitabun ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah. Musidɓe julɓe tedduɓe, wawen andude no wirɗen nane ni wonde alqur'ana on no yamiri en ko moƴƴi, no yamiri en yen yamiri ko moƴƴi dumoɗen e ɗum kadi, no yamiri en yen haɗu ko boni rentoɗen e ɗum kadi. Allah dalika deftere makko teddunde wonde o waɗi on onon mofte Muhammad mofte ɓurɗe moƴƴude e nder moftanmaji ɗin fof, fi honnon hiɗon yamirde ko moƴƴi e hiɗon haɗude ko boni, hiɗon gomɗini Allah. ɗum no holli wonde si neɗɗo yamirali ko moƴƴi o eti ha ɗum ñiiɓi, o haɗali ko boni o eti ha ɗum rena e muɗum, haray ha joni kulol makko Allah ngol no manki. Yo Allah waɗo e yamiroɓe ko moƴƴi haɗa ko boni. والقرآن ينهى عن الزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن وكشف الأورات، وينهى كذلك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وتتبع الأثرات، ويحذر من تطفيف الكيل والميزان والغصب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وطاعة المسكرات، ويتوعد بالعقاب الشديد عن نقض العهود وفك العقود وخلف الوعود وعقوق الوالد وإساءته إلى المولود. قال سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. القرآن on no haɗi zina, alqur'ana no haɗi luutiyanko yaagal, ɗum woni yo gorko e gorko yiiduma debbo e debbo. alqur'ana on no haɗi fahishaku, no haɗi feññingol awraji, ka feeñiwo e ka suuɗiwo. alqur'ana on no haɗi fenande, no haɗi ñoore, no haɗi waddidirgol, no haɗi seeditagol fenande, no haɗi jokkugol kala mbeleɗe. alqur'ana on no rentini en e ɗuytugol etu, ma ɗuytugol peese, ma jattugol, ma wujjugol, ma ñamugol riba e ñamugol jawdi alyatima e memugol kala ko sulinta. alqur'ana no fodi, alqur'ana no kambi kambaji hewɗi wonande ɓen firtoɓe aadi e ɓen lundotoɓe fodore e ɓen fayɓe ƴagganayɓe mawɓe muɗum. ko ɗum Allah dalika deftere makko teddunde minen nde men fensiti piiji ɗin fof ka nder alqur'ana, hay hunde men accali ko woni tun heferaɓen no sali ɗum si wona kamɓe ɓe yedday tun. والقرآن يأمر بالبر والصلة وإيتاء ذي القربى وإيتاء المساكين حقوقهم وابن السبيل، وينهى عن السؤال والقيل والقال وإضاعة المال وكسرة المكيال بالتطفيف. ويتوعد يعني والقرآن يوصينا بالصدق وصلة الرحم والأنات والصبر الجميل. والقرآن يقول، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الله سبحانه وتعالى no yamiri en ka deftere makko teddunde hollugol en deftere nden ko ɓurde mawnde piiji ɗin fof. Allah no yamiri en ye yamiri ko moƴƴi, yen jokku enɗan, yen jonnutu joom ɓadal enɗan haqqe makko on, yen jonnutu miskinɓe ɓen e alyatimaɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin, ye e reeno e ɗuɗɗingol lande e yeebugol jawdi e ɗuɗɗingol wi'i wi'ama ko wiyete kon wowo ananali ko mi nani, sakutugol habaruji e hoore hara oti anda hoore e binde ka ɗum iwi. Allahu on no yamiri en muñal, no yamiri en jokkere enɗan e teddingol mawɓe, himo manti ɓe yimɓe okkoɓe, himo ŋiñi ɓe yimɓe wudduɓe. Allah dalika deftere makko teddunde wota ƴettu jungo ma ngon waɗa kolmbago ka dande ma'a, wota ƴettugo kadi fonta e kala fontande. ko ɗum fanda e ɗum Ibn Abbas wi ka tafsir makko ko fanda wota ƴettu jungo ma ngon kolmbago ka dande ma ko bi mana wota wonu neɗɗo wudduɗo tawa ko neeɓi ko goɗɗo hawrata e kumma, ko neeɓi ko goɗɗo wiyatama albarka. kono noon wota ƴettu kadi jawdin funsa ha joɗorani wonta felaɗo ŋiñaɗo. e misal goɗɗo waɗa ɗo jama hara o mara moyen, o naata e ñamale fi finansugol jama fi ñande wotere, ñi e defe ñaame ha hibbe, hara ko yahi kon ka pubelji no ɗuuɗi ɓuri ko jama o ñaami kon, fi tuyo wono waɗi bañare bimbine ñande o jooɗo e mapodugol e ñamale, o wonta felaɗo ŋiñaɗo haray ko antoñi hoorema. ko ɗum ɗo fanda wala tabsutuha kullal basti fataguda maluma mahsura. nayo oti wonu guddo, kono nayo oti wonu funsowo jawde. mawɓe meɗen ɓen ko ɗum ɗo ɓe faamuno, mawɓe meɗen ɓen kamɓe ɓe faamuno ɗum, ɓe gollitiri ɗum, ko ɗum si ɓe wuuri ko ɓe hisuɓe, ɓe wuuri ko ɓe tedduɓe, ɓe wuuri goɗɗo yawaki ɓe, goɗɗo waɗinali ɓe ko ɓe falaka wadde, goɗɗo meminali ɓe ko harmi ha e nder gurdam maɓɓe ɗam fou. ko ɗum waɗi simi nani goɗɗo no inna mawɓe fuuta ko mawɓe bid'a, wallahi musaylan, wallahi musaylan sattay an
sabuna haray oti famali ko homɓe woni mawɓe Fuuta Jallo. si oti faamuno ɗum o faami gurdan ko ɓe wuuri e muɗum kom o andanayno hoore makko wonde hari ko sunna wonno Fuuta wona bida, ko diina wonno Fuuta wona keferako. ko ɗum si diwal maɓɓe ngal ñiiɓe e hoore goonga, goɗɗo yawaki ɓe, goɗɗo waɗinali ɓe ko ɓe falaka e nder gurdam maɓɓe ɗam. si en yiltitike e defte maɓɓe ɗen en anday, si en yiltitike e batteji maɓɓe ɗin en anday. hande e nder Fuuta Jallo hay si tawi dala ero heɓike en darni juulirɗe waɗɗe soroji ɗe 100 métre de terre, kono ta en yejjutu wono duuɓi capanɗe seeɗa ɓaawo ɗo hari ala e nder miside e Fuuta Jallo ka natata ronka yide alqur'ana windiraɗo jungo, ala e nder Fuuta Jallo ka natata e miside ronka yide muhtasarul akhdari, ronka yide mugaddimatul izziya ma lawwal e sani, ma ɗum ronka yide e muhtasaru khalil, ma ronka yide defte mazhab malik on fof hari ɓe jogino. ko ɗum si woɓɓe maɓɓe wakkili datti dari accani en ndir ronateri koko ɓuri e ɗudde meɗen oñi e hoore ɗum ɗon kom hewtini en ka hewtuɗen ɗo hande, yo Allah on yaafo en. karamakojo meɗen goto Ceerno Samba Mombeya ɓe maaki ka deftere maɓɓe hiɓe ɓanginande en ɗe ɓureɗe alqur'ana feññinani en ɗo, hiɓe ɓanginande en teddule ko alqur'ana acciri en kom, hiɓe ɓanginani nande en ko honɗum woni ronateri nelaɗo sallah sallama ko nelaɗo ronini en kom, ko nelaɗo sallah sallama acciri sahaba ɓen acciri tabi'ina en, acciri tabi'ina en, ha ɗum tawi en ka joɗɗen ɗo hande ɓe accirano ɗum muli e maɓɓe. ko ɗum si mawɓe men makayno Allah wata simore haɗu e me en, buy sikki wonda wa haray ko haɗugol hara sa metti ka ɗengal no haadi, ko fanda e ɗum ko wata hatto e men hara ɓiɓɓe meɗen ronali ɓe accani en di ronateriji. Ceerno Samba Mombeya maki ka deftere maɓɓe teddunde janga tawhid nahaw e bayan, lugha fiqha hadise e suufi lusol, janga tafsir e ɓawo ɗum hura naɓida gandal e dewal. bimana janga tawhid e nahaw e bayan ɗum woni ilmul balagha, e janga ɓawo ɗum tafsir hura naɓida gandal e dewal. na ya heɓu gandal ngal a rewirali Allah, wona ya heɓu kadi dewal rewirangal Allah e ɓawo gandal. e nokkugoɓe maaki juul hoora zakka ɓawo ɗum si a waw hajja ɗal welsindagol. simi jantino ɗi fof huwirte juuta e heƴataɗo darto khalil, ɓe maaki juul hoora zakka ɓawo ɗum si a waw hajja, ɓe addimanisata on par ce que ɓe anduno ɗum, si a waw hajja accu welsindare, bimana reno e welsindagol. ɓe maaki gomɗin Allahu nulaɓe gadar e malaika defte ñalande kulol, yani gomɗin Allahu e nulaɓe e gadar e malaika defte ñalande kulol. na ɗum woni arkanul iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. ko ɗum ɓe acciri en, ko ɗum ɓe longini en. ɓe maaki ɓe maaki e nder nden deftere ɗon ɗen yani gomɗin Allah nulaɓe gadar e malaika defte ñalande kulol, wata niwre yenande e lette mu'um e malede e mayre e ummitagol, hasiboore e talki e mandikugol e sirate e yiite e saare malal. si a haɓɓi ɗum Allah wi'i ko a mumini laaɓuɗo jokku dewal. sa gomɗini ɗiɗo hande kadi ko wodanma ko dewal ngal. ɓe maaki wota waddu ño'a, wota jamfo fena, wota seedo fenande e fi nafawel, wota dullan Allah o lettire ɗum, wota anni yo yingo e kuuɗa dewal. si a jokku fenande nde majjine gay gonga nde nawre e bid inagol, wota jokku mbeleɗe ko ɗum ɓuri mawnude sirku jiyaɓe e werlitugol. ɓe maaki wonkin e mbeleɗe ko ayɓe me en saloɗen hodo majjida ɗen sumugol. na ɗum ɗo ɓe yamiri en, donc ko yen reno e mbeleɗe, ko yen reno e wowlugol ko hendi ɗen wo, ko yen reno e jokkugol ko boni, ko yen jokku gonga on. ɓe maaki kala wiɗo no jokki dewal si o wattu mbeleɗe ko ɗaynitagol, kala wiɗo no rewde Allah si o jillidiri ɗum e mbeleɗe makko ɗen haray o ɗayniti, na e dewal woni. sabuna kamɓe ɓe laɓɓinanno Allah dewal ngal. goɗɗo ittayno kaɓɓe mbuuɗi ka saare naɓa tawnoyaɓe Fuuta ɓeynano ƴettuna ɓora, donc ɓe jaɓali ñamude ngenari, ɓe jaɓali wonde korompi, ko ɗum si goɗɗo fo laali ɓe. kala okkorɗoma haray o wawima. joni so yi hande ayɓe me en no ƴetta jawle yaha Fuuta Jallo tawya karamakoɓe inna torne men du'a yo Allah bonnu feere ayɓe amen ɓe, ko ɗum woni huɗɓe jaɓa ɗen jawle ɓe du'anoɓe yo Allah fooli on e hoore ayɓe mon ɓe, seke ko huɗugol hoore mum ɗum yo Allah dando en. donc haray mawɓe meɗen ɓen ta goɗɗo akise ɓe inna ɓe ko bide ayanko, wallahi koye hoore sunna laaɓuɗo ɓe wonno. ɓe rentini en piiji ɗi tawata hara ko ɗi wonɗen hadde. ɓe maaki wota dorndu hona, wota dawru wara, wota mbilɗo ɗum roninayi sumugol, wota ñawdor coora ko jarrabuye, wota faggor korte ko nando geɓal, wota tuugo e coora fiɓa tutta, nafa wo ala nama e ngol fijugol, hay wonno nafima e koddoruye ko e shirku yowi wona jarribagol.
wota ñaamu ko jilɓi ko hirsante korteji e koyɗi e dordinagol wota memu ko jilɓi no pooɗa haram ɓade to ngi hima nata e taƴora ko ɗum nelaɗo sa maki e hadise maɓɓe goo wonde man ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram ɓe maki kala reniɗo e nandalluji ɗin haray o dandi dina makko kam kala tewɗo pas ukki e piiji jilɓuɗɗin haray kanko ukki hoore makko e haram no a sa addi hiɗa ayde kata ko ngesa hino ngesa mban ɗo hino drabeji wonaɗi aynede ɗin ɗo ko welsidiɗa ko raɓɓiɗi oɗi ukkoyto joni ɗi ñama ngesa ma donc haray ko ɗum ɗo ɓe rentini en e mawnintinnare ɓe maki kala soduɗo jaahu mum sogonal ko wa ñamuɗo coggu gimol e gamol sa soodi jaahuma on yena ngenare fiya heɓu teddungal yena ngenare fiya laamu yena ngenare fiya heɓu innede ko kamɓe ni sene sente tole nafe ɓange make tawa koye hoore ngenari heɓirɗa ɗum ɗo ko no wasa ñami coggu gimol e gamol donc haray wota goɗɗo kansu ɓe wota goɗɗo akisu ɓe inna ɓe ko mawɓe bida ɓe ko mawɓe sunna yeru fati ɓen e maɓɓe yo allah subahana taala on yaafoɓe ko gonga hay so faljireji waɗi ton alamo faljata ko ɗum fuɗɗorɗen nane wi'ugol wonde kala winduɗo deftere atawa e faljere hoyno toon seeɗa ko alqur'an on petti wiya kitabullah rayba fihi hudal lil muttaqin ko lutti kon fop sahihul bukhari si feƴƴi e alqur'ana on e mara deftere teddude hewti sahihul bukhari kono nden e hoore mum karamakojo jangganakujo makko de nane fota jangganakujo makko imamu darul ɓutni o yiltiti e nden deftere o wi karamako makko no falji e hadisaji jeɗɗi wo hadisaji jeɗɗi non toon ɗen koɗo daif hay si tawi no woodi waɗuɓe mo raddu kay wi o wonade daif ko kanko woni famali kono heeɓi ke dow wiwɓe faljere non toon seeɗa donc haray wota goɗɗo tiiɗin faljere hoy koye ɓe faljuno o yejjita moƴƴereji ɗi ɓe accani en ɗin woodi musidɗo meɗen yawɗo arabi saudi janggoy ɓawoni o arti ko honnum feƴƴi o woɓɓe faala puusudemo e yawagol mawɓeɓen baaba en makko noddimo wi baaba wi'i min ko min jannuma fatiha jannuma alqur'ana si yahuɗa sa julnayɗo sa heeɓi fatiha ɓurɗo mo men yoɓinma on ar julna kono si na ɗum minen ko mazhab maliki men yoɓinmaɗo na bida o darti noon o taski o tawi ko gonga donc haray ko hunde wotere woni waɗetake ko ɗoftagol hunde lundinde sariya nelaɗo sallallah alih wa sallam nelaɗo sallah sallam ko maaki taraktukum fi mahajjatil bayda layluha kana hariha la yazigu anha illa halik ɓe maaki mi acci on e laawol ngol jemma mum jalbiri wa ñalorma mum kala seluɗo e ngol laawol ɗon ɗen haray ko kanko oñi hoore makko donc haray ko fameten e ɗum ko wonde tanke oti no jokki ngol laawol ɗon ɗen haray o habbaki goɗɗo no yeddimo o habbaki goɗɗo no fennimo kono noon la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ɗoftare ala natagaɗo e nder yeddugol taguɗo haysi ko hombode e yamirma ya yeddu allah wota ɗoftoma ko ɗon petta allah daali wota ɗoftoma e maɓe wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma si maw e maɓe yamirima ya yeddu allah ɓe yamirima ya lundo sunna nelaɗo sallah sallam on none no nelaɗo sallah sallam rewiri noon allah none no sahabaɓe rewiri noon allah none no tabi'ina e rewiri noon allah ha ɗum ronidira ha hewti fuuta jalo kala wiɗo sansay ngol laawol ɗon haray ko on ɗon faala addude o ñaare nde kono wota o kansu mawɓe men ɓe mawɓe men ɓen ko mawɓe sunna ko mawɓe laaɓuɓe ko mawɓe fewɓe en torki allah enen kadi yo allah waɗu en lontotoɓe fewɓe haray ko ɓuure alqur'ana ɗe ɓe acciri en ɗenni en torki allah wonaɓe warede kamen yo allah subahana taala waɗɓe yamɓe shahida so yii suguɗi piiji fof no waɗa koko laawol alqur'ana accita kon fanna man ni laawol allah ngol e ɓuure alqur'ana on no jokka ɗen no teddina ɗin sariyaji allah no ɗofta yimɓe wuuray duuɓi wulure ananta goɗɗo no wara ananta goɗɗo no fella ko ɗo yiyata hande ka ɗum accita goɗɗo immo o yalta e laawol fi ƴantugol haqqe makko o felle o wari rewa gertogal tawa ala ka ñaawe ala ka wullite ala nokku ka yahe wiyete ɓen ko ɓeɗo wullitoyete ka muɗum ɓurɓe ɗudde maɓɓe ɓen ko ɓen ɓuuri ɓoylade ɓurɓe ɗudde wullitete ɓen e muɗum ko ɓen ɓuuri ɓoylade joni goɗɗo immina paykum mum ɗo ya piyoya paykum kaari kum on si piyoyi paykum kaari mawɗo on paykum ari wullitagol e ma est ce que o ñaway ɗo ñawore nundal haray pullo fuuta wi si seede e ala haqqille no ñaawa ko toriɗen allah koye allah subahana taala on arsuko en wawgol nunɗude hakkudeji meɗen nde tawde nelaɗo maaki no wawɗon wo ko non lamorte ɗon no wawɗon wo ko non lamorte ɗon fannaman ni jama on ittali piiji bonɗi ka haqqille muɗum ɓe itti piiji bonɗi ka ɓerɗe maɓɓe haray no hulɓini hata taw
ko haddi ko aya mo alqur'ana mo Allah daali on e muɗum wonde e hono hadis lalo kamata kunu walla alaykum no wawɗon wo kono lamorteɗon Allah daali inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah waylata ko woni e yimɓe fanni ɓe waylali kono kon ka wonkiji maɓɓe si tawi lanɗo hara ko kanko pette ɓoyli jama hedditiɓɓen foppu no feewi ɗum lorataɓe hay fuy ƴetta misal ka wonɗen ɗo Belgique ɗo ɗen lebbi jelniɓe ala gouvernement ɓe ala premier ministre kono haaju goɗɗo saggi fi ɗum hay mummunteji ma ɗin sa suttini nayi ma ɗi ñande o ñande faltugol hoggo ngon ornaɗi ha kadi ñamoyta ton ka dunkire artiraɗi a etike haaɗi wowti ɗum ɗon hay waliɗa mayɗa hande kadi ñande wo ñande si leere hewti kadi wo yahude ɗon ɗen si dinguirawo no faltaɗi yaltayɗi ɗi haɗi ñamoya si leere kadi wowi artude ɗon hewti hay sa yanalɗi ɗerayɗi nata ka nder hoggo hay wota yaltata ha bimbi fi honɗum ko ɗum ɗon wowtinɗaɗi bani adama ka woopi sariya Allah on wo ka o woopi hulugol Allah wo ko gurdam mum munta yimɓe ɓen wurata tawa hanuɗo teddinede teddintake hanuɗo accanede accantake tawa fof woni gore hande ke ko ɗum mawɓe maaki ko ala hoore yahata kono noon ko mari koye buy kadi yahata en torki Allah subhanahu wa ta'ala on fewniri en diina yo Allah arsu ko en wawgol famude ɗe ɓuure alqur'ana wawina en famude gollitirgol ɗe sabuna se en gollitiri ɗe haray en malama aduna e lakara yo Allah malno en torki Allah subhanahu wa ta'ala on fatiɓɓe yo Allah yaafoɓe tawɓe warama e nder ɗi guereji ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗɓe yamɓe shahide jawle ko bonna kon e muɗum yo Allah lontinam bonna naɓɓen en torki Allah subhanahu wa ta'ala barmi naɓɓen yo Allah on sellimɓe haray musidɓe julɓe meɗen no gano tori du'a wono khasata musidɓe meɗen alaji sadio hiɓe torani sonna mabɓe du'a ha jarasi haray ko Allah subhanahu wa ta'ala on e yoɓata moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓurde mawde haray ko noon kay musidɓe men hewɓe gano mari mapundeji hiɓe tori du'a e joguiɓe fatundeji no torani mayɓe muɗum du'a e wan noon kay jibinanaɓe boobo e nokkeli buy haray jama on fof no tori du'a ko du'iɗo o wiɗo amina o fof muɗum ko du'iɓe Allah taw harano e hakkude meɗen gaɓe Allah jaabinanta du'aji muɗum allahumma amin en torki Allah subhanahu wa ta'ala toraniɓe siɓɓe mum du'a yo Allah on jaabin en torki Allah yo Allah ɓeydan en kulol Allah yo Allah ɓeydan en kulol Allah yo Allah waɗo e yimɓe huloɓe Allah yo Allah dando en wonde yimɓe yora ɓerɗeɓe yo Allah arsu ko en famugol ɗe ɓuure alqur'an yo Allah arsu ko en famugol alqur'an yo Allah arsu ko en gollitirgol alqur'an yo Allah waɗo e yimɓe alqur'an yo Allah waɗo e yimɓe hertorɓe alqur'ana yo Allah waɗo e yimɓe Allah yimɓe alqur'ana hertorɓe alqur'an yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo alqur'ana jalbinana nde en ka gabruji meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo alqur'ana tefanoya nde en yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo en gongirayɓe saabu alqur'an yo Allah arsu ko en wawgol rentade kala ko qur'an haadi yo Allah arsu ko en wawgol gollitirde kala ko qur'an yamiri en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinana en ka meɗen ɗi guereji wonɗi ka meɗen yo Allah ñippiran en ɗum ni yo Allah acciran en ni warede e waranede yo Allah subhanahu wa ta'ala wurno en hara ko en hisuɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala arsu ko en wawgol ardagol hara kono laaɓiri no fewiri no Allah yiɗiri yarlori yo Allah pottintoñi hakkudeji meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓoydo en e mawɓe men ɓen yo Allah waɗo en enen kadi sukaɓe wono yeɓe mawɓe lontotoɓe moƴƴuɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala arsu ko en zurriyaji kono lonto en enen kay ñandori na fewdo meɗen en torki Allah subhanahu wa ta'ala karama ko e meɗen ɓe yo Allah hisimɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala hisimɓe en torki Allah sonna e meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala hisimɓe ɓe sonna e men dattiɓe dari no lotande nde juliri ɗo e nokkeli go yo Allah waɗu barke maɓɓe yo Allah yoɓɓe jodde aljanna yo Allah subhanahu wa ta'ala lontinanɓe ɗum ka zurriyaji maɓɓe yo Allah okkorɓe ɓiɓɓe worɓe e rewɓe ɓe no darano ka din allahumma amin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن